Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke NPP Meghalaya ubadiru MP ke Raja Sabha hendak sengi haba jubab ikijikli halor ke jikino bamsa jong kiseng badan hapok ke sarkar ulom bakaseng kadan hapok ke sarkar ka kentho ke sarkar kadai bakiting puut ulah bendap du dak baong bahabai dei bak jinga penbet kaput ke sarkar MDA haringkat bat baro klerai lang kumno kin kinno tangi ke NPP Dr. Khan Loki ulong ke ka bakisngo thu bakadei na kamenta upat ba kintrei na kamenta jangki Ulang wat lada kin ramru kim lei bat da kini kimat kin de upat ba bat kan syang upat ba bon rai ula benrap du da ka baong ba haus nam arja shipho bana jemang manu balong menteri rangba bat kat nungwat kim simbriu nido hatu menteri rangba hatu kapor ulet kem ne mikipulat asam hindrai menta umi ban persya banyak penbait put Shushu la ru ba sarkar MDA katrang bandan uput usam ubabyang kana makalawe jangi kadan hapdeng ka suk san parti kemudian sarkar ketok sarkar kadang tang tik ai ke apa mentah uput nyelek lang pin kena ini ngang ong ke parti ngingin lek ai ke bengi sontok bahan mentah ba langirem lele tangba ni lek na mentah ba mentah de ni isu ni lek cepat ba bat ai ba on right la de ki kwa ba kan nek sin nek ni ke put ke sam ngong por hajar sipo penai me mano blok chief minister kanu ki breu jong giap ki mensim hidup ki mensim lui le ayu la chief minister to por le kem itu pulet asam bat menta ki ong hana adi ba beli ban stop yo pot abo ko por to ki bat kim not bele di sala de kem gan tu pulet lagi breu jong isu yap ai nganga keren man ke meeting le ong status quo ko yu status quo asam nang kan tur makliam nang kan randien la ngim kwa so status quo mi kwa ban don re por sam nang bo ki lawai ki jongi kin song suk song san tang ni kanang je hang itu sebudan itu bo le wasang balai le tu portion situ la ngangam ko tang ba ngini khun man yoมันกอบเจนอดเป็นกอบว่าคัดโดฮีแล้วดึงอยู่เร็วกันโนรู้ได้เป็นรักนะจรองว่าปัญญาจริงๆอิ่มจงอยู่เร็วทางนี้ได้เป็นสงบทั่วว่าไง